Kasalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Dinaikari iti tunggal maysa, agsabat latta ti dalanda. Dampok ditoy, programa tayo, Kasalatibyan! Ay, agawit tamot laangan, Sheila. Ay, makabannog mo ti agmalmalom anak katakder iti parmasya. Un nga rod, kas talatibiyag tatalaga nga ado ti aggatang iti agas. Ay, nagsakit to'y saka ka nagmalmalom anak katakder. Iso ano mabalin? Saan tan amag na? Agoray talaangan iti pagluganan ta dito. Sanda tamot asar dengan ti jeep tanapunon no lumabas da dito eh. Ay na, jakon kaya ti magna amapandita terminal ti jeep. Ay, oh, Na, nagtugaw ka mata. Ay, jakon ka ba ilan ti magna? Agayab kalatan iti tricycle, amang itulod ka data iti terminal. Ay, Sheila, may kagluganan dito yung tricycle ka oh. oh, ada tricyclean. Intang aro tagluganan ay. Jak kaya taglugan dita. Taapay. Katamam mo na kan sa dayta driver. Kalugarak dita. Manon atawon nga agar-aram ngam jak kaya. Ay, basta siya agluganak. Bareng libre. O, di makatipidak. Hoy, Barbie! Ang subli ka! Ay, umay ka agluganan. Ay, napanagluganan. Sheila, kumusta ka nga eh? Oy, Sheila. Kasarsarita na ka to'y driver. Kumusta ka kano? Apay kumasong bata. Kababay nun. Ano saan masumbatan? Katlibritan sa dito'y tricycle na. Ay, libre kayo talaga. Oh, nangag mo? Mr. Driver, nasaya at latakanumot ni Sheila. Mabalin ka dito umay agaram ijay palayo inton rabi eh. Sheila, umay ka no agaram, medyo balayaw. Agdanam na maak nga umay agaram kanyak agwapo kang bakna. Ay, sobra kamot nagsasao, prem. Pudno mata. Inton inbaba na ta dito o di awan pagluganan ta. Ay padasan na. Paibalod ko. Diya kaya mapitakan dahi ta sapatos mo. Iswa dito'y awan danom tinangisar dengak. Anya nga ita. Nailabos ako. Bumaba ka nga rodan, my love. Anya. Bumabakan kunak. Ha? Tila ibagbagam. Kunam siguro jak nangag. Kat, talaga mo't alap ka. Ulitan pa'y tatumpahan kan. Apay ay akagurguran aksila. Saan ka nga ruda kaya't ngam dagulit ka nga agar-araw? Uray basta din nakitimamin ano. Sa anak lata mauma nga agaram kan ka. Talaga nagpuskol ti rupa man niya. Agawid kan. Umayak agaram inton rabi ah. Saan amabalin ko naklangarudan? Saan ka akayat? Iso asardangan na ka. Mapan ka kumansukunan ijay ilay. Tanay, rabiin, ngamawan kabay. Intulod na kami ni Ruben, tatang. Ni Ruben, di anak ti kumpare ka ni Ernain. Wan. Ay, nakan anus manukas da. Oo. Dahil lang ngayon naramid na. Nakananusan. Ay, nayabam kumaat na pinagkapaim. At da bisita, tatang. Ha? Asinaw? Jay, umay agarumot kanya ka. Ha? Di adakot sina ako namlan asinaw. Ni tatang mat. Ni RJ Dayjay. Ay, anyamat da ijay alalakay. Napuno iti drawing di takyag na. Saan a drawing Dayjay, tatang? Tatu ti awag iti Dayjay. Ay, uray pa'y tatao. Wanuan niya ti awag na. Jaklat ta kaya ti kasya klase ti lalakay. Ay, nakayukit din ti agpili para kanya. Ay, nusyak laeng. Ni Ruben, di kaya't ko aparakan ka. Ruben, imay nakamot dinagas itay dito yung baladya barkadam ani Ben. Ay, wan. Mapan kami gaya magayayam iti basketball ita sentro manang. Ibagbaga naman, amapan kayo kano aginom. Naginino makayamat. Isumot ti kunak. Jak to payag sigarilyo. Di mo sursurwan dagita abisyo.
Takitam tinapasama ki Jamay sa abarkadam ijay daya. At da kanser na kat nagubing pailaeng. Ang dapay arapahap ko, manang. Kayat ko pa iti mga asawa. Ay katwan Maaddaan ka pa iti pamilya. Iso ajak sardengan nga arman ni Sheila. Sheila ka, Sheila. Kat kunamat anamin adon, abinasted na ka. Jaklat na sardengan, manang. Sa bagay. Agan anos kalat pa. Amangan nusong batan na kan tumilaeng. Matagikwak tumad lang ni Sheila, manang. Nukasta, nayunam tigagat mo. Nasken nga danto ipagpanakkel mo iti pamilya na. Ay, wala niya. Jay kat kumamapan ka agarang, kat adda baklay mo ababoy. Ha? Kastaman ka ron, teramidak, manang. Intan agay ayam iti basketball court. Ay, wala niya. At dagayang practice tayo ita. Ingkag sukatan, tamapantan. At tangatay dyan ni Sheila. Una, alangan matasaan da suportaran ti liga tayo. Ay, hinta nga rin. Makita ka manan ti inspirasyon ko. Ala, ingkag sukatan, tani, mangrugin ti practice. Nagtatayag dagiti players tayo anya. Nagugwapo da pay. Ha? Kasali ni Ruben iti liga. Tapay, saan ka di mabaleng? Kat no panggat kilikili lang dagiti daduma a players. Si kakit dimot. Nungay naglayng ag-shoot iti bola. Oho, awan latamukon. Oh, kita anong kasanong agay ayam ni Ruben. Oh, dajay, igam na ti bola, i-shoot nan! Saan ana isot? Kunakon pa mangibabain laang. Ay, dandanina na i-shoot. Ay narumbang asukatandan. Apay nga mintain nalada nga agay ayam kat kurang matihait na. Apay, saan ka amamati ije kunada nga small but terrible? Oho, oh kita ama. Saan to pa'y ama kasot apulos? Nagawit na. Tsakayatin ti agay ayam. Apa nga gawitan? Kat saan pa analpas ti practice? Sa anak pa yung apulos anak kasot. Kat practice lang mat da ito, uy. Mababain na kini Sheila. Nagawit akon. Ay, Rubay, nagsubli ka! Ay, una yan. Nag-walk out. Apay, Ruben, nalpasan ti practice yu iti basketball. Nagbit mo tayo. Inak kumapayag buya. Nagawit akon, manang. Tsakayatin ti sumali iti liga. Nay, apay ngay, Sana para kanya ti basketball. iso nga rod nga da practice tapno masuruan ka. Agtalon ka, nagbangkagak langan. Rumain, agyaman akunay kan ka Tapay, tata. Una, tayong palubos mo, jay danom nga agturong ijay talon ko. Ay, kasi magdagiti mula yu apagay, no saan amadanuman. Kat no napaidam dagiti daduma aman nalon dito lugar tayo. Di kayat da, kukwada lang ti danom. Sana kakasta, tata. Ay, baraw. Anda ka di planong agkandidato dito lugar tayo. Awan, tata. Awan ti plano kakasta. Nga main, no adda planom. Siya kung ti agboluntaryo ang mga kampanyakan ka. Kanasayaat ka tao. Tata. Ikampanya anak langan kini Sheila balasang mau. Ay, wan nga raw de. Hangam, jak mat madiktaran tirik na ni Sheila. Dayjay samat agar aram kan kwa nang agin babak nang tikayat na. Umay ko pa siya rin ni Sheila inton rabi ije balayo, tata. Mabaling ka de. Ay, awan mangiparit kan ka. Umay kalat da baraw. Tatang, anda bisita kinton madamdama. Jay ka di manan agar aram kan ka kunamlan asinaw. RJ tinagan na tatang. Ay, pangas dayjay ataw. Ni, iso daytan tatang. Sige, inaklukatan tiri daw. Ay, una yan. Rinabiin samat nga umay day ta lalakay.
Kasanungatan, no agranada ka ni Ruben, ita Arabi ay. No saan ka lagayam? Saan ka akadwan nga umaagpasyar dito'y balay da sila ita Arabi? Agpakpakaduak lang magkan ka. Tapno natulad ti pakinagam ko. Ang datan dito'y arubayan da. Ang damot nakaparada kotse dito arubayan da. At da bisita ni Sheila. Ay, kita mo diya nagtibalay da. Madamang agsarsarita da dita salas da. Kan kasla naragsak da matadwa. At katawa da. Mabainak samat din. Nene, apa yang ngay agatras ka? Nagawit talangan. At dagayam di kotse nga agar-aram kan kwa na. Sigurado ka asaan tan nga agtuloy? Intun maminsan tulangan. Sige, agawit ta nga ro. Nasayaat may tanagawi din diya bisita. Ni, apay anak katugaw kayo di taigid tatang. Anya ter aramidan nyo. Ay, sana mabalin abay-bayan kayo adwa dito'y salas. Anya ngayon wadadakas nga ramidin nakin ka. Anya kayo matan tatang. Ay, nasayaat may tanagawi din. Dandani parbango na yun. Saan may matan anapuutan ti oras. Naragsak mo't ngamin akasarsarita ni RJ. Naragsak ti kasjay. Jay laing agpaspasikat ti amuna. Apay, puno dagiti imbagbagana akabagyan na ni Mayor. Kas kadalula na ni gobernadora. Ay, imbaga, tadi na pa imbaga. Akabagyan na ti presidente ti Pilipinas. Ay, saan mo amaayaban ita ni Ruben? Tamadamang agtrab-trabaho, ijay talon. Anya katday tanagayam ko. Pirmay tigagat na. Nagadaw a plano ng aramidan. Kaya't nakano agumatang itilugan na. Gapo siguro day ta ni Sheila. Isumot ti amok. At dan sa pa yung tarakan na ababaw. Ay, wan. Naglulukmag nga ro dagiti tarakan na. Talagang adda plano na para iti masakbayan na. Imbag kumaano kayat mo't ni Sheila. Ang awan samot namnaman ni Ruben. Sheila, apay nga da ka dito'y suli. Awan ganas ko ngagtrabaho ita. Nadlaw ko nga rod dayta. Apay aya, anya tinapasamag. Hay, dayjay nga RJ Ulbud mo't gayam. Saan ka di ari nabiin na ka apaspasyaran? Katadapay kotsina? Oh, kasano nga yan nagulbud kan ka? At damat gayam masawa na. Ni, kunak man no baro. Malagip mo, jay imawag kanyak idinapalabas nga aldaw. Wen, ngamjak nang ngeg no anya tinagtungtungan nyo. Tarimwarak mo't ngamen. Jay asawa ni RJ dayjay. Inapalaki din. Jak kano agawin jay asawa na. Ay, naglukon? Saan na nga input no kan kadayta? Kuna na siguro ano makalusot kanya. Kasano nga rod itan? Saanon nagpakpakita. Ay kat mabainan pamanag-naglaeng at talaga nga da asawa na. Ay, imbaglakit din ta nasapsapa na amwam. Nailawan kakat kuman. Sana bali. Nagado di ta alalaki, pre. Ungor lang ang tulugan mo. Madlaw ka barbaraw. Premyo tinagagat na ita, pare. Nagbita nagdinamag dito'y lugar tayo. Anak kagatang ka itilugan mo. Kain, saan labas talugan? Brand new po naman. Nagitama na chismosa. Nalaing da nga, gistorya. Ang nakadanon nga tan kan ni Sheila da ito ay nagpaliwan tibiyag mo. Diyan mo. Ay, ingkakat sarungkaran. Tamangan nusong batan na kaidan. Kumusta kan sila? Italaman na napakita ka. Anya ka diti maipay ko, Ruben. Sarungkaran ka laeng. Gapot ka iliw ka na makita. Ruben, Namuak ngawan kayo ni tikayan ayat mo. nabayagan nga awan kami. At daan gayam iti asawa. Lukas na. Mabalinan ti agaram.
Sige, awan madakas na. Kablawan da kayo, iti panagkalaysayaw. Ruben, Sheila, Kamaudyanan na. Da kayo matla ang tinagkatuluyan. Uwan nga rod, friend. Uwan tanapudnuak at talaga kini Sheila. husto, tay pagsasawa ko nana. Tinaikari iti tunggal maysa, agsabat latta ti dalanda. Well, pudno na ita. Da kami kini Sheila tinaikari iti tunggal maisa. Ala, sabay ko mata at tultuloy di kinaragsakyaw. Kit agawaan nyo daganak, tamay sa akton aninang. Ha? May sa ato mataninaw. Itang gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinaikari iti tunggal maysa. Agsabat latta ti dalanda. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kenitimat direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT, 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itinkay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Kit ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na. Liklikam nga anderen ni mister mo, tamangan no agbalatag tumetlakan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Inkaagsakto na, nakatugaw kakit din. Ha! Nagmayatan tibiyag mo. Pag inananak ka di, bakit napambanog ang nagkiwkiwar iti siminto iti aldaw? Awan nga rod paglutok. Yuray mong tumat ngamin kanyak ti panagsakdo. Kat mabalin mo mati mapansumakdo. Ha? Diyan kaya ti lumabas-labas di takaro ba? Kung purmin tumanan tis istoryaon da kanyak. Anya ko mati istoryain da may papankan ka? Ay na yung kakidin sumakdaw. Gusto daytan apa na ginanam. Punuam jay do adram, tapag digos ko jay daduma. Una yan di kastoy abiyag. Kagap-gapo man nagtrabaho iti construction di tamar aramid arangtay. Ita, agsakdo ka manan. Ay, awan nga rod. Nagsakitan to'y pagpagig. Ay kat, ni bakit mo nga ay? Diyan mo di namat kaya tirumwar. Ay, amukon ti makagapo. Anya ti makagapaw manang. Istoryahan da ngamin, anak ang ngiwat di asawam. Ay, agasam man, mangagpay ngamin dagiti kaarubat ti panagniwat na ka. Mangag aya. Ay, katuan. Kasla ada mikropono, jay ngiwat na. Ay, dahi nga ti problema kini bakit ko. Nakangiwat. Hoy, friend! Nagpayak ka nagsakdaw! Ay, umaya kung bakit. Umayain. Kabutang mon samot ni bakit mo, friend? Maminsan lang nga ayap na kan ka, ang nervyos kan. Diyak to pa'y mapan makichismis di tarwar. Si kakit din ti makichismis, limang lalakyan ka. Ni manang kumat ti kinasarita. Oo, ure man. May samo day di ang manang mo at chismosa. Tugawak mampay. Oy! Anyang agtugaw. Ingka pa'y sumakdo. Kunakmitkan ka, apunwom jay do adram. Kaya't naksamot na napatayan. Bakit? Oo, madamdama kanton nga ginana. Di kalamasan kanyak mahit. Abay, si kalaang nga tinabannog. At adapay nabannog ka, tanagado tinaramid ko dito balay. Siya tinaglinais. Siya pa'y tinangasikaso ka na dito ubeng. Nagado pa'y tilinabaan. Nay, akong sumakdo. Mangrugi ka man na sumanao. Good. Nangagmaw di panangungungat ni Juan kinilakay na.
Ay na, nana, naglawag anangag ko. Ay, kaasimot ni Efrain. Inaldaw mo tan ang ngaw-ngawan ni bakit na. Ay, permi, nana. Uray bigbigat, sakbay asumrag iti trabaho na ni Efrain. Ung talata ni bakit na. Ay, mangagyumot gayam, nana. Ay, katuan na. Uray at datultulang kaun. Mga kulat ta. Kansaan la siya ti makangkangag. Uray dagiti kaaruba. Ay, naka-full volume ngamin diyang iwat ni ipag ko, nana. Iso nga muklatan no anya ti makagaputi pagngaw-ngaw-ngawan ni ipagmaw. Ay, kas kumaitian niya, nana. Kwarta, kan naglay nga agibaon. Ay basta, nagadua sa una. Ay, kaasimot ni Efren akabsat ko. Nakaul-uli mag-atao. Hanggang kasya aklasit babae, tinaasawa na. Kunada nga raw, nga dakanukot ti karmadag iti kakastami size. Anya ngay nga ta, nana. Ay, nagpudot dito yung construction paray. Urayak lang maulaw nga, kiwar iti simintaw. Ay, uray siya nga rot. Iso nga glinong tayo mampay B8. Ay, makita na tangay, Jibos. Ungtan na ta. Eh, kasla dagriring nga silpon ah. Ay, tinsamot silpon ko. Ay, kaya nakabulsakan ka. Nimot misis ko ti umawag. Ay sus, anyaman nga tanti bagana. Ala, sung batam kay di adagusan paray. Wait. Hello, bakit? Apay adi mo yung batig at pagbayad ko iti kuryentay. Kita man, pinutdan da tayon. Awanan ti sila tayo ito rabay. Ay, gaya man niya. Nalipatak nga yung bati di pagbayad. O sige, bakit? Itad ko yung madamdama. Ha, sigurado na lang. Well, babayain tan eh. Madama ti trabaho me. Paray, ay, sinirmunan na kan sa ni misis mo malay. Huwag nga raw. Di pagbayad me ti kuryente. Ay, ayan nga ni boss. At da ije linong. Nakatugaw nga agman-man daw. Agbalyak man inton madamdama iti pagbayad me ti kuryente me. Narigatan ti masermonan. Ang tudak lang arudan iti pagbayad iti kuryente. Agong ungat kalata. Kasano? Eksakto mat apagbayad iti kuryente ti nyawat mo kanya. Ayan nga iti pagbayad iti danaw, internet, kan paggatang iti bagas. Awan bagas tayon. Ingka kog taran di pagbagasan tapno mamati ka. Unay matdaytan. Awanan ti kwartak. Oh, di kanto mga min agbirok iti sideline mo. Pag sideline nak. Kat mapambanugak lang arudan iti trabaho. Kat kasano nga'y, kurang mat nga raw tiyaw awat mo aswildom. Ay, unay ti kastoy abiyag ko na ya. Ay na, saan ka nga agsanaya kasta? Ta talaga nga awan bagas tayo. Manang, Wan, amo kun no apay nga imay ka dito balay, Efren. amumon. Wan, nangag ko inong tan na kamanan ni misis mo. Amok nga awan bagasyaw. Nangag mo. Ay na, saan la asyak tinakangag? Nangag ti entero akaruba. Ay, kababain. Ibabain na kamot unay dyan nakangiw-ngiwat nga asawam. Efray! Na, Say bagas! Ay. Nagbayagan nga ay! Manang, papulutan na iti bagas. Darasan tan eh. Agungot man ni bakit kaon. na, unay matan abuteng mo, ading ko. Ay namanang, naungot ni misis ko. Ang mga no ikalkag na kanyak di kalup ti kaldiro may no jak agawid at agaws. Ay na, bagas manen tiga po na abugbugkawan ni Juan nila kay na. Ay, nangag mo matnana. Kanogin na si Daglang, di balay may kadadjuan. Sakpay ka din ti mababain. Kastaya at talaga ni Juan nga ipagmaw. Jakman amo nana. Saan mo takasta ide? Karimwaran at ipudno agalad na. Dayjay mo't nga ading ko. Kabuting na mo di asawa na. Iso malagayam ngong ungtan dalatan.
Ay, syakpay kit di ti maruruden, anana. Ti amok kat awan mat puli mingander di saya. Ay, nang taw-tawidan nga tani ading ko iti kinander na. Ay, kanya ay dito balon mo. Ay, di mo man kita-kitaan. Ay, ibingayan ka dito balon ko si Dan, ha? Ado nga mintim pabalon kanyak ni Mrs. ka. Prito alamas. Aya, ay, ikanak man nga raw tani. Awan si Daag. Labnak namin ni Mrs. ko, pare. Iso nga doon ipapabalon na kanya. Impagkan ka ha? Talab na ka ni misis mo. Lab na lab, pare. Saan lang abas talab? Abay, sika, di nakalab ni Mrs. Mau. Saan sa? Uray lab? Saan? Awan san tilab na kanyak pare. Ay, pagkunam ngay, may. Kasano? Unget nga unget kanyak. Kaya't mo sawin, nangiwat ni Mrs. Mau. Ay pirmi bigat aldaw malam uray rabi nakangiungiwat latta. Ay, sus ka, si kakarod no kas na, pare. Maminsan. Kaya't kunti sumuko. Ay. Di ka man. Sumuko mo't asasawam dita. Mali ka di. Mangala ka ni ti si Dagtap no, mangang takinain. Awan man tani. Inapoy lang ti balon ko. Nala, pagbingayan tan, no, niya ti adda. Amom ni Juan. Ay, apay nana. Ay na, nurumwar di ta balay da, kas lamasin sinay. Saan ngagbayag? Ay na, kasano kat mabain. Mabain iti anya. Mabain gapu iti panangung unget na kanila kay na. Amo na magayam ti agbaing. Jak tupay kaalaan ti ugali day dyan nga ipag ko. Wan nga raw, saan kay umot ngagsarsarita? Ay, talaga nana. No agtungtong kami, amangan no maipungot ko pa eh. Narigat no kas na banasan ka. Mabainak lang amin ka ni ading ko nga friend ka. Na. Dayjay man ni ipagmaw. Mapansya mo gumatang di ta kantina. Kitaan nyo Uray amu na nga data dito igit ti kalsada. Di pa'y tumalyaw. Ay, kasla day stipnik na. Kasla na isiminto jay tengged na. Kunayo nana. Nasaya at tasimangpat ka ni friend. Pangasim ka diya bakit dinaksersermonan ta na bambanugak. Ingka man bagbagaan ni manang mo. Tapay manan. Uray day bakit ako namlano asino ngagsasaw. Ni nana charing dayta. Nabayagan na karuba tayo. Ha? Di ko nada siguro. Jak amo asyak tikat katawaan da itay rimwara. Tapay kumakat katawaan da ka. Agmauyong da siguro Amangan mat no si kati agmauyong. Tapang panunuta makat katawaan da ka. Nga uray saan mat. Isukot ajak kaya ti rumwar ka po kadag itatattaw. Nagmayadan ti agtugaw dito yung kutso na tugaw. Samon to iparabaw dagiti sakam. Nagmayatabya. Ay, Efren. Saan ka nagtugaw adagos? Tumakder ka? Nabanugak ko nakmat. Tumakder ka kuna! Urean niya ti aramidam. Saan ka tumakder? Di na kon mapatakder ita. Kapo iti panlog ko. Ay, inak man langan maturog. Hay, Efren! Nagsapa ka na maturog! Ingka pa'y sumakdaw! Efren! Agsubli ka dito! Sino nga iti maibaon ko ang mapan sumakdaw? Nakaturog mo din ni Efren. Agmay-may sa akin. Kapilitan ng asyak ti mapanagsakdaw. Sapay malamang. Ay, agtugtugaw man ang dagiti kismusa di tag-igid. Sakto man ang ti pag-istorya anda. Joan, apay asika mo tinagsakdo ita. Nabanog ka nun, Efren. Ay kasano, kat di mon samot paginadaan. Kasangsangpot na pa lang ijabalayo. Ibaon mon adagos. Saan mo't amanang? Anya saan?
Kat numang mangag ni nga oray mo labugkawan. Ay naman ang lailok laang dayjekan ko na. Nga, adda ayamot kas jay aklasit lailo. Tilanto mga min pakibibiyangan nyo. Ay, gapot akabsat ko ni Efren. Nasakit mo tinakam ko No saan anasaya ti panang tratom kan kwa na. Di mo matong taong tan akas laubing jay kabsat ko. Ay na, agawid ak manlangan. Sige, papagnayan na. Tanadagsan day ti awid ko asang ating bada na. Ay, Joanne. Aguray ka denggam day to ibagak Liklikam nga anderan ni mister mo, ta ang mga no agbalatag tumatlakan ka. Ha? Awan nang nangagko kasta. Iba't Juan dyan nakita kasimpak daw. Ay na, tata, ta nakaturog ka no ni Efren. Kabalan naman gayam ti sumak daw. Ay, sadot na lang. Ay, anyang ay timbagam kan kuana. Ay kat binagbagaak asaan na kumangan anderan ni Efren. Kahit anyang ay ti kunana. Kunanakit din at tila pakibibiyangak. Ay, natangsay ta talaga. Ay, tata. Ay, dumteng to ti panawan nga aga pa kamin to. Ay, saus, nariga at no kaapa na ti ipag na. Ay, no saan na arispetaran ni Efren, kanda kami anak kaikamangan na. Ha, ipakitakmot kan kuwa na ti kinatigre. Na, naglaingan day to yung Efren. Ta siya amin ti pinagtrabaho na dito'y balay. Siya ti simakdo, siya ti nagluto, siya pa'y tinaginaw. Ha? Pulos man la adi bimangon at timulong, ay aguray ka man taringa. Ay, Efren! Agreeing ka man? Efren! Na, tagur-urok lang ta. Ay, gungkuna. Efren! Efren! Hoy! Hoy! Na, tapinig nakit din tinagurok. Ha? Ay, di na kon patrugan ti salbag. Dahil samat ng ti karmak iti panagniwang-iwat ko kan kuana. Nagmayag ti turok ko iti rabi. Ay, nakaturog ka na saya. At, Nagpiksa ti urok mo. ay, naguro ka kaya, mat? Kawan, jak tupay nakaturog. Napuyatan gapo iti urok mo. No, amam ti ang ngiwat, nalaingak mat nga gurok. Balang-balas lang, bakit? Naa. Tauray nala ikatawa. Kasla nakaragrag sa kapay. Kastala ti biyaga, bakit? Hala, itimplanak man iti kapik. Pasurutan matan iti pandisal. Titan gagayem tinaggipusan ti pakasalitaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Liklikam nga anderen ni mister mo. Tamangan no agpalatagkan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kasalatibyan! Ket ita, ato'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Awan ragsakken ka no agmaymaysa ka. Kasapulam latta ti mangandingay kan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibyan! Nanang, manutitawan ni Auntie Bering. Ay, kat 16 ag 16 ni Auntie Mabiraing. Apay, pudno ang nagparito ki iti agong na. Nagkunamag. Kasta nga min ti madamdamag ko di taruar. Kano dya mga min nakikita ni Antay. Manun abulan asaan kami ang nagkita nga agkapsat. Kasanungay nga rin nga kita kayo.
kat addamot lang ije dakkel a balay na. Katuwang. Imbag ano sana maburbureng. Ay, nagladingit ngayon ti agyan iti nagdakkel a balay nga agmaymaysa. Aywan kayam. Birthday na inton umay asaba daw. Ha? Kahit, anya ngay taramidam, nanang. Anya ngay kumati aramida. Nagrigat met nga asit ganda jeng antay. Ibaganan to pay amapan ko takawan numapanak ije balay na. Nanang, Hmm. kitaan nyo, oh. Nakatanaw iti balkon ti balay na. Madlang agpaisaw. Nagparituki, nanang. Kitaan nyo ti agong na, oh. Adda plaster na apuraw. Ha? Huwag nga agpaisaw. Ay na. Sa bali at talaga ti ado ti kwarta na anya anak ka. Di na mo ti pangigastusan na. Winarod, nanang. Di na pa'y lakot itit kanyak. Tapagbayad ko iti tuition ko. Awan sama ti katulong ni manang mo avireng bakay. Awan sa, jakmut makit-kita nga gwalwalis ije paraangan da. Ah, kasano ngayon ngagbiag ni manang mo? Kaawan ang tibugbog kawan na, kan banban ni kesan na itinal daw. Awan nga meng ti makaanos iti kinaunget dayjay akabsat ko. Saan sapay ngay mabot iti makalawas day na udi abakay takatulong na. Bayam ah, tano makaamirais, kat agbalbalaw. Ni manang mau, ti ko nang magbalbalew. Aha, awan lang mo ko. Agnanayo na nakasta ni manang mau. Agmay-may sa ditadakil balay na aging ga maong kaak. Ay sus, agtal na ka man. Ah. Uray kas jay ni manang kubireng, manang kulat taday jay. Isakit kumut ah, mabalin ayamat abaybay ah, katkapsan ko nga raw. Kita, nay. Nakatanaw iti balkon na ni manang mau. Ay wang, sapay adda pay lajay puraw a plaster ti agong na. Ah, apay na jay. Nagparitukin sa kanaw iti agong na. No ano abim makay. Isumati pa nagparitukin na. Uray man no nakapimpintas ka. No, nakarungrungsot ka man. Yoslice. Ay sus, di mo tantanawan. Ah. Madlaw na ka, may amlaal. Ay, Jay! Insan! Ayan mo! Adak dito kusina, insan. Ngay! Anya day tararamidam, insan! Rip-rip-rip nga ti silaw mi dito kusina. Tadi magsilawan. Ay, sabagay. Nalaing ka nga elektrician. Kay sumutad adala gaya minsan. Nung makagraduar ka, ay na, madaanak ton iti insan nga engineer nga elektrician. Ay, sapay la kumata makagraduarak insan. Ne, apay kumangay asaan? Kano pagsarsar dengan dakdag iti naganak ka. Awang kanok kwartami. Ay, sayang mo't ah. Manulangan atawan, makagraduar kan. Isungarod ngagbiro kak iti pag part-time mak. Ay, ada ka diyan mo magpatariman iti appliances da. Weno agpa-repair iti silaw da insan. Bayam, insan, taagbiro ka. Uray gayam niya, RJ. Amangan ka no saan ang makapagtuloy iti panagadal na. Na, taapay ngay. Agpadpada kami nga awan kwarta na. Ay naanak kaw, ipampamuspusan mi kinitatang mau, tapno maka-enroll ka ita sa mistray. Sayang mo't nanang, no jak maka-enroll. Ipamuspusan mi nga raw kinitatang mau. Nanang, amangan na damot amuyo amayat nga agpatariman iti appliances na. Tamapan iservice ni Insan RJ. Ay wala, day talagayam. Ay, nanang, kitaan niyo? Addamanan ni Auntie Viring ije balkonay. Ay, wala nga raw. Kinal daw samot itan atumantan aw di tabalkon na.
amangan no masapul nga ipaangin na dya baro nga opera nga agong na. Ay. Katlain, kita man ni antim o. Kaslanday bagbagana. Agpay-payapay mat nanang. Kasla agay ayab. Ay, ingka man kidi alaan jay sarming ko jay salas. Darasam. Ay, wala nang. Na, agpay-payapay nga agpaysaw. Amangan no addala ay ayaban na. Nanang, at tuwin jay sarming yaw. Mutoy man. Kita man anaimbag ni Antay. Talagang agpay-payapay ni ante, nanang. Wan nga raw. Itaman pa'y. Tanawan niyo, nanang. Ay, wan man. Dakayon samot ti ay ayaban na, nanang. Wan sa nga raw. Mapanak nga ta di balay na. Win taay ayaban na kayukat nga raw. Manang Vireng! Manang! At daak dito'y salas, umunag kalaang. Ay, wan manang. Ay, na. Naggalis mo tanda ito'y di marmol abalay mo. Dandani laka na igalis. Hindi pa'y akayat kakasarita. Ay, una yan. At dagayam kasta kadakkel atibay. Kaslasin iti kadakkel na. Kadagtugaw ka Ay, katun Nagmayat mo tanda agtugaw dito'y kutsyon aso pa manang Vireng. Makaparelax. Ay, un gayam. Kunam akayat nak makasarita. May papanitian niya. Ado, ti problema, dito'y balay ko. Kasapulak ti agtarimaan iti ref. Jay tibik di tangato, awan sam na. Jay washing machine ko, saan nga gandar. Ay, adda amok analaing nga agtarimaan kadagita manang. Nalaing lakaday. Ay, talaga nalaing Ni RJ ngay, am-amaw. Awan am-amok nga Jay, asino ayaday ta. Kaanakam ni RJ, katawunan ni Kathleen nga anak ko. Anak ni Mersey akabsata. God. Isu ati ibaon ko nga umaymang tarimaan kadagitang appliances mau. Mabalin ka di nga umay inton bigat. Ay katun paayabakin ni Kathleen manang. Kasapulak pa, ti aglinis dito'y balay ko. Diyak kabalan ti aglinis. Tapapaimbagak na ti naopiraan nga agong ko. Ay kat ni Kathleenan Kanakakadiday ta. Wan, dayta ka nga mainta di ka pa'y rumrumwar. Di mo pa yun am-amu dagiti tattao itaglawlaw mau. Dito'y kalaang ngamin unag ti balay mau. Ay, saadak pa'y amabalin arumwar. Tada iti operasyon ko. Ayun gayam, naan-ano ngay day tagong mau. Nagparito ki kaya. Impaopirak. Tanada nakiti cancer iti agong. Anya, adda gayaman cancer iti agong ita. Nupay dito'y tuktok ti agong ko, tinagtubuan na. Kasapulan nga impaopirak. Pakastati ko na ti doktor. Ay katun anuam nga iti ado akwartam, no di mo usaran para iti bagay. Mala, papanakon manang. Ibaon ko dito'y da RJ kan Kathleen. Ay, huwan man. Ay, huwan gayam. Birthday mo gayam iti Sabado. Belated happy birthday, ama ng Vireng. Ay, huwan anya. Di mon malagip ti birthday. Ay, bakit ti tao? Senyorak gayaman. Kastala ti biyag amanang. Papanan na ngay, no di bumakit ti tao. Ayun gayam, awan lati pa ice cream kan papansit mo dita. Anya. At dan mainayon tayo ti kwartata, insan. Wan nga rotin san. Makastragak matlangan di tabalay ng Auntie Vireng. Ay, uray siyak. Ay, jak pa'y nakaununag di tabalay na. Ang mga numalipatan lagi ti gamit kong agtarimaan. Agbalon ta ka day, wano saan?
Apay, di natangatapakan ni Auntie Vireng? Damagak pa'y akan ni nanang. Numasapol nga agbalon ta. Ay no siya klamay sa. Wen, nasken agbalon kayaw. Ay naagtal na ka man dita. Apay pailaang agbalon dangay. Baknang ni manang kau. Sigurado apakanan na dakatlin kan arjay. Agbalon kay kaday. Saanang? Ha? Siyak ti patyam katlain. Ah? Naimot na siya nga antem. Agtal na ka man. Per jam ba ti kabsat ka? Anay, apay nga kadal ka ngay. Kat, asino nga'y ngarot ti surutak kada kayo? Ay, siyak. Ay na, saan ka amamat patikin ni tatang mo katlain? Siyak ti surutaw. Dahito'y ref ti una atarimaanan, RJ, ah? Ha? Wan, Auntie. Kalpasan na, ubuli kay jay second floor. Makitam ijay jay dakkel at TV. Tarimanong pa'y day jay, ha? Sige, Auntie. Kalpasan na, umuli kay jay third floor. Ada makita mi jay washing machine. Tarimaanak pa yan, Auntie. Wan, amlata at ituloy ti kayat ko nga ibaga, ha? Ada pa'y ka di fourth floor ti balay yon, Auntie. Kayat mo pa'y ayati umuli ijay. Ay, saan yan, Auntie? Hustong, dagiti appliances ngayon baga manaskan at tarimnag. Ado ije fourth floor, kinaskan amatarimaan. Auntie Vireng, makatawan kon samat amalpas alinisan day ti balay mo. Tanagdakkel mo. Ay, kat, mayat tapno adag subli-subli a para linis. Angam, kasano nga ti panagadal ko no kasta, auntie. Agis eskwela ka? Wan, doa kami kan ni RJ. Mangal ala iti engineering. Siakmat, nursing ti kurso. Estudyante kayo pa'y lagayam. Wan, auntie, isang umay kami agtrabaho. Tapno adda pang nayon may iti tuition may. Lakay, pakanan nga taayan ni manang ko dakatlin kan arjay. Kudak kapagbalo ng latay dat. Di nakto magamin papat dyan. Kaputawa makukwartak. Rimwarmot ni manang kau. In-drive na jay lugan na. Mapanag-enjoy ang mga ni Jerwara. Nakatline kan arjay. Mabisbisinan dan ijay. Agawid dan adito'y balay no mabisinda. Manulaang mo't nga addang apag naenda. Napanan niya, ante, Kathleen. Jackman, amma. Mabisina ko na. Uray siyak nga rod. Anya ti makunam. Agawid tapay laang, Uwi na. Manyabay ngay. Awan mo't kanunta dito eh. Sige, agawid ta nga rodan. Anda mo ni ante. Wanyag paiso. Naggapuan na nga ta. RJ, Kathleen, mabisin kayo kaden. Wen ante. Uwi na, ante. Umayo bagkatan da ito'y ginatag ko amakaan para kadatayo. Ha? Adda ginatang yo, ante? Kunak na mabisinan ta. Naragsak gayam no adda kalangan amangan. Ay, katuan ante. Apay, italang amuyaw. Wen nga rod, tagmay saak mo dito balay ko. No kaya di kaduanda kayo kan ni Kathleen. Wen ante. Amangan no adda kayat yo apagpasyaran. Kadwanda kayo. Saan ka de? Insan RJ? Uwi na. Mabalin lang tante. Kas kumaita. Available kami. Semestral break may. Kasta ka de. Nabayagan na kayat ko tiyag pasyar. Ay, uray da kami mo't akan ni RJ, ante. Kayat mi mo't pasyar. Iso na lang tawan budget may. Plan mo tayo analaing. Tagbiyahe tayo. Nangagmaw, Kathleen. Ay, wen ante. Uray da kami kan ni RJ ti para bit-bit itibag kan gamit mo. Kain mabalin kami mga agluto.
Ay, nakasara ka kon iti kaduak nga agbiyahe. Saan kayo ang madanagan? Tasyak ti makaammo iti pliti yaw. Ay, Amen! Siyak ti makaammo. Kadoon daklaeng ngagpasya. nanang, kitaan nyo da ito inted ni antiviring atangdan ko ang naglinis ijay balay na. Ha? 600? Italaang aldaw dayta? Nanang, iso ano inaldawak ang mapan aglinis, ikanak iti kwarta. 6 times manunga aldaw ka nga amapan aglinis. 14 days ko na yun, nanang. 14 days. Ay, manungay day jayan. Ay kat, nawadwad mo't basit, nanang. Makaurnungak na tan iti pagbayad ko iti tuition ko. Ay, mayat nga rod, ano kasta anak ka? Nga rod. Kan, amo yun, nanang. Kadwaan mi kanon ni ante nga agpasyar. Gastos na amin? Katwin kalpasan ti pa nagpasyar mi, ikan na kami pa iti kwarta mi. Ay, siming put matgaya man di kabsat ka. Ay kat, nakaamiris siguro, nanang. Agasim mat ngay. Tinubuan namin ti cancer jay tuktok ti agong nga. Un nga raw, day tamo timbaga na kanya. Iso apod no tay pagsasao ako nana. Awan ragsakan ka no agmay-may saka. Kasapulam lata ti mangandingay kan ka. Ay, korek ka dyan, anak ka. Pudno day ta akinunam. At gaya man pagbayad ni Kathleen iti tuition na. Paypaylaan na skain na mangipamuspusan tayo iti pagbayad na. Kahit iso ka di asaan kan arumwar ang mapanagtrabahan. Ay, agtugawa mo ta. Aginanak mo ta iti pagtangan tani na bambanog dataaw. Ay, sos tumakder ka kaeditan. Na, Aginanang ibagbagam mag. ay unay ka matin bakit. Dinakpay kaya't apaginanaan mag. Tumakder ka tamapan kag trabaho. Nagado ti babayadan abels. Ay, kunak no makay na naakaw. Saan pa'y magayam? Mala, wan, inakaw. Paypayapayan nakmet ngamin ijay balkon mo. Iso nga imayak. Apay ayamanang. Malagip ko ang nag-birthday ak gayam. Diyak man laang nakapagsagana. Ibagbaga nga rudken ka. Nga uray pansit laang. Tajay pansait. Pangpahaba ng buhay ako nada. Kasta aya. Wen manang. Ken rumbeng laang nga agtingkyo kamat akin ni Lord. Tanadanon mo day tanga edad mo. Kenay naadaan ka pa'y gayam iti cancer. Mabalin ka di nga umay kagluto iti sa nga silyasi a pansit. Ay sus, nagaduma day ta sa nga silyasin. Ayaban tayo, dagiti kakabagyan tayo. Tao may damangan iti pansit. Tapno, akikinumusta tayo mat Nayunang mga roden iti ice cream, cake, spaghetti, kanda dumapay. ading ko. Nayuna. Ditang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana, awan ragsaken ka, luag may saka, kasapulam latta, ti mangandingay kan ka, tampok dito'y programa tayo, kas talatibiyag, insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon ni Teresa Calay, musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sopay, asagot ka na kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.